waka lolo sa ya ini kan cuma berubah ya pamoy lava o ta tengah samo ya mo lava o mo la pelata malu ya apa menjang apa bilang ya ini kan cuma merdeyas ya langsung mencintai ya oleh aku dah berdoa ya itu iya le pamoy ya kita sedang ya le siko bayilan ya kemudian menuju Yesus ya dia tapi dengan mereka yau karena tumbuh falol ya waktu itu tuan kembali ke tanah luar dan waktu baru ada duit di luar itu baik dia satu dakwah satu diri dia tua dan dia satu tan yo bawa welo mato tama di langit ia lava lo swaf yo mai lo malo dia faya lava lo finangalo di langit a toa mana nei la no oe le tua oe le ioni oe tupu oe le tua fofoa ne whaia mea umala mai le aise mea na whaia e le whaia e ngā oe le tua le lofa muti vani o whalia e le yaso le lofa o la ufio wa o lupe sa vao ses ale le o fui fatas e fa boy sa fa wa o fa po mata mate pe tua mania ale o poto boli tia fuetas suatu sa o le ainga kamba mutina walo mafanau mafeoi o le nei ai lea ua tau lau o whamoeboe o i lare di inga i lau fio ai leo i mātua a wana le se no o e le tua se manue ta whea i le ala le whamoeboe a o leita e au sisi mawarunga fua o le lofa e fua o le manu malo patpatia ai o e le tua te mua au me muna e whaatasi le nei whamoemoe mai le so wa tala lo i ai e fo i atu e vi inga e whamanu man whane tanu i lau fio na matu sa po i atu i lau fio le nei tu lao le aso le tua i e whamanuia mai e whaatasi mai o le mana au lo suafa i Jesu Pase lau i masfuru le biinga o le atua e le leio mea umarai e a tatou kese mai ai